Okushenyura kw'obujo bukutakatandikire twatunga okumanyisibwa ngu izooba lya nyamwabazyo habandize kuzamu obutikirizana n'abebembezi ba Mbarara City aho bamwe babere batarikwenda potoro egyo ekorwe. Akasheshe k'eizooba barikukwatisa ebiragiro muri Mbarara City South bakyera kuza kukora emirimo yabo kuruga BSU konka kuba bahika omu kasingye barikushenya niho Meya Kachebezi yaterera esimu kurabira omuri Benjamin Seburiba orikukurira okukwatisa ebiragiro muri Mbarara arikumuragira ngu bakomaho baba bahika. Nokora otakuteekateka ng'obururu bwahwayo obururu bukiriyo nituza kumuteera amasasi nitatugine aremerwe kukorera oruguuto naza kwiruka ng'abo burokapu bagara kulyawo obuyumba bwaffe tulyalyawa genda kulyawo mmwebuba. Abatura bamwe barebuka barikufurira ebintu byabo kuruga omu bujo babe nibakoreramu harimu n'owabaine ekyoma eky'ebicoori. Enforcement yabebembirwe aba divisions. Yes, n'amazima tindi kubazibira okukora konka niyenda tubanze turebe ebyo byone bizamuri ryari abari kubitamuno ba. Meya Kachebezi najangu bashemeye kubanza kumanya obujobu nibwombekwaho buta. Cyo kubanza kiyo success ryo mutawuni nyenda kubanza kwitegereza niziza muzita kandi uri kuzikiriza kuzamu noha kandi niziza mushazingaye. Twine town agent, twine aba enforcement, twine abantu abo bona baryaho. Ahabwo nchi turukuza kutegereza ngo ezo zona zibanze zazamu omuntu ate mu business, omuntu akore, omuntu muhe license, ashaya muheru ojeno irukanga otenaza kwiyaho akajwa. Abebembezi ba Mbarara City South abatakunda kugambira ha kamera zitu bayireko ko batashemererwa ahari ebyo ebyakorwa Kachebezi okwemereza emirimo yabo. Habwa TV West and Adolf Ireka.